Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. Yakan. Ayo daksa kune za khoma maphorisa mabele ka. Hey, ri xama kwembe basilokini isiwana itwandlala. Ivi loko xama kwembe a vuyela magegexi. A ku ngani pengele wena squeeze wa le Nigeria. Timhaka leti nga kona nga plan. Se loko aku ungani pengeli wona sikhizo le Nigeria u vula yini? Live ku nghena mali va nga va ku yo. Na ikhala hi ri ku rileni ka mali. Munhu loyi u skemiwa hi tele. Hi le roko za u va murhungi u ya tshama a Pitori a Sunside. U vheta u va u rhuka ni wini mali. U khotsa tikhotheni. Matan swi twa ku ya ku le kutikeni. Look, mi khomi vesa ya kona. Abush. Akumeki. Seshana. Mazingelele. Leswi mazingelela ngona hina ka hina ku humeke. U na tindleve. Swi nga endla kahle na. Ta ri tindleve ta ni. Tirekere. Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi. Nikula Hile ka timene ta ka Gaza. Alright. Se kwala. Se vuyini. Hi ri kwala preview. Ile preview azo. Yes sir. Abudelweni amadelweni marhlaza. Ka diwa lawani breakfast swi kona. Lunch kona, swa ti dinner. Loko mi lava ku endla ti birthday celebration mi ta kokwa. Endhawu ya kahle swinene swakudya swa kona swa nandziha. Muhoro wa vona u keceli. A wu fana wa n'wana mhani mala. Hi nga rivali ne ku ti 10 ta May i birthday ya nkata Yesu na King Bags. Ta ka ti birthday ri kwala preview. I ta ka twa ku nandziha ngopfu. Ku ta ku ri safe ngopfu. Na maphorisa ma thamkule la no makona. Kata Yesu ta va khavoni o ta va kona right. Kata Yesu ta va ri kona. Va nga vulavuli hi maphorisa se ana free. Kuna mhaka na maphorisa. Kuna mhaka ne mara ni kombe ku vhengena hansi ku la ku tika. Hi kombela mi hlamusela ku a bunge i ku endlekile bo. Okay. Hiloko. Iri bungeni in. Akacina. Hiloko ku fika sesi van'wana va legeni ya Adidas mara Adidas ya kona ya milayini mbirhi. Va fika va ku mi le ku beni ka huwa mi pipitela na makhumbi ma vana. Hiloko ho byela vanhu kumbe nga pipiteni makhumbi ma vana. Hayi hi twa nga ku yi herile. Jigirikiti ho vona tivhene leti maphorisa ma fika mai a ku khala vo move ma fikile maphorisa. Hiloko hi ti vonela ku mihlovohlovo ya maphorisa ku hambanahambana lava ti minisketi lava ti overall lava khoma swibamu swo gegadeliwa lava pechiwa matihlo a bungeni in timhaka leti a ti ri kona ti ri plan. Yengwenya. Papa Pimo avele ku kongomeni vale ku lehise komisani. Guys, yana le very abungeni na ku na event vele ne. Our MCM go busla. Azimkateko bo jiroka va ri kwini. A ku ri ku nandziheni swinene. Yeah. Ivi maka nga ri bi kwala ka ku veri va makhirano va ndhawu leya bungeni i ninga kona. Va su complain va ku vanhu va tsakasa makhumbi ya vona. So ku tuka ma nga ri ku na un'wana nga foni maphorisa. Se nga ri maphorisa matima ma lava ku lawula. Se mi tiva ku tihenisi ti n'wi hlula ku mugobhozi. Mabodlela A nyanyuka mugobhozi a khoma phorisa vele ra n'wansati. Se sweswi nga tshama kwala ku ngheni message wa ku ri maphorisa va ri vele ku laveni luya wa khati.
Ya xilayinani. a nga ha ri kahle se a ni ku n'wina va ka Gaza a hi hlengeleteni mali ya ti-BB na ti-Archer swi nga va n'wi rhwala Nga rivali baby oil. yo a ni kahle wa mara mgobhozi i khala ri munhu wa mkulungwani se ha u ta survive le jele leyi wa nga ri mtsikile nga rivali baby oil Vatanyuka ka basulukiwa ka titimela le. mgobhozi loko a za tala Pitori lani u ti mhaka ya mkulungwani se a nga yi need baby oil right Ku tolovele. vula ku baby oil na ku yi tirhisa yini ka ku ka titimela No, mina ni ku ka titimela jele ku i nga basuluki ki ti swara marama lamo tata. mara yakan ayo dakisa kune za khoma maphorisa mavele ka ene dimali mi ri loko u hundza vhene ne a chava ku ri ku na mali la ndzeni loko ku na pholisa rin'wana na ntsena a fasangi hini ta pholisa like ku ri na n'wansati kun'wana a ku yima swi ya ku ri ye phorisa so vaakatiko a tlhela encourage King Bex ku hi bati push up I ku dyondza xitawuti thembisa. a ni kahle ya ni twa ku vava mara a ku sala we all know guys ku a ku na mukreste a nga ta tshika kereka ya byali na vanene a swi kona sweswo I hluvule manyanyata munhu na mathakasi ya kaya ta thembisa angele ku hlanganeli u tsuki na matihlo ma n'wi vona I ri wa chuluka. a va cuca ka ndzeni ma ku twa ku maphorisa ma lava munhu wa khati na xilai xitampa hinkwaxo xa preview xi humise Hi ta xuta hi kha hi phoza ya toilet a vuya hi continue. guys hi huma ka leyo boss lady a va ku i boss a va ku yi boss lady lady Boss lady ko hostiwe live. Na va ri ku vulavuleni so ku vhoteliwa nsuku kokwani Chauke na Mazingili. Okay. mazengxini Mazengxini. se tsena mazengheleni hi rhandza Se ku kokwani vhikula Chauke. Se kokwani Chauke va ngo ku ta huma 1000 leyi nga ta tirhisela ku vhotela suku. Ivi mhani Chauke boss lady le ndzhaku le. Na ku swi nga endleki sweswo. yi swi vula straight kwalaho swi Yi ku swi nge nga endli endleki sweswo. mara mhaka yi ku boss lady laya a va nga vuli ku nge suku a nge vhoteliwi because na before va humesini mali ku yini suku a va tshama va ri ku a humeseni va ringeta ti vula timhaka ta ku ri va nge humesi mali va nyikela vanhu va mugobhozi va na ndlala na 200 ta xeka xa groza A nga na a nga ha ndlala. voti ma swi vona Vula ku vhela a ya hakela xikweleti lexiya. so makhadi ma tshama ka machonisi se va chasa swa boss swa ku ri yini va nge swi koti ku humesa mali va nyiketa vanhu lava futhi mi ngo a va va tivi A va va tivi. because un'wana na un'wana a ta ku yini a ta fika a ku hi sendeleni hina hi ta vota then va heta va nga votangi so boss lady laya a va hlamusela timhaka ta leswaku ri a yi nge humi va ta vota Vota vona hi kwele ka voxe. Chauke Ka kwele Chauke. hi voxe Yeah. Mara va endli na video va ti basisa ko va ku Gaza Kwa ku nga Gaza Gaza. and veka rona mati xihlekiso yini Gaza yi kwatela boss lady na 1000 ya Ya vona vona. a hi 1000 ya ka Gaza bela 1000 ya boss lady 1000 ya boss lady ivi mi singala a swi ngo swi la maphorisa mi la himpela. maphorisa Tsayi. Then guys okay I think a ku ri Thursday Yeah. yes Ola na Lavender Ish. Eish. Ola na Lavender ti left out va nga va ti hostaku ne i ta tika Ku na yin'wana. a ku ri Tuesday ne hi wa Yeah. marhanga wa senda yin'wanyana Ya ku na yin'wanyana ni nga yi vona kwalaha va tsaka 2 minutes ku kotiwa 10 minutes va vuya futhi va ta tsaka mara leyo hetelela ni nga yi vona yi ni twisi ku vava hi mhaka ku ni twisisa ku Ola hi ya twisisa ku Lavender ngopfu wa ni twisisa va tshami ngopfu va hi nyika swilo swo tala ngopfu matsundzuka loko a explaina xitori xa yena ku Ola hi yena a nga n'wi save le Nigeria na yini se ni twisisa ku Ola i munhu loyi a fanele a protecta Lavender mara Yes. a swi vava leswi swi nga humelela ka life leya ola hi ku vona ka mina dina mbilu ne dina mbilu bibuwisibela timaga xa Makhaladini. after jina fika teka
bribe pack ne xa cukumeta kwale mina xo huwa xi teka foni xi ku hi leyi xi ku ni bribe pack hi leyi yi ri wa le hansi because I think va tshama mi bika floor number 3 or number 4 yi ri le hansi yi cukumetile leyi va ma ku bana na switirhisiwa swa ka porn phela laya Hey, a nga ta ku ku na la xi nga jikisa camera he ambulambula yo ava banana yini papa me va ta loko va ku va jika tamasangu a ni lavenda u tirha hi swo leswiya se ti kona layani kwalaya kusula ka jikisa camera va teka va n'wi ba hi yona kuma mbolovisani yin'wana yo chavisa ya va n'wi bi hi yona yona anchuwa nto xin'wana xi leto ti kumeka jele leta so ti kumeka maphorisa leta taniya so guys loko u ta ku u nga dohi ku loko wo khoma hi va nawu ne u ya hlangana na tetiya emaphoriseni ai vulavuleni mara nga nghenisi ngopfu maphorisa ni twa ngaku swi ta no lies so guys I think ne Lavender u need help I feel like since I were, because I think without Okom 2008, I Nigeria were 2009 somewhere there. yeah Since I were, I believe I'm going canceling a card because that time, na like that time, pela ufambi Arika state right. But ulona we are Arika state right. But I love them talk Ari artist. artist yeah maneka TV and Maneka is a busy too. I interview ka morning live. and loko a vuya Nigeria i nga ku hi loko se ku ta humelela leswa swa un'wanyani wa artist a nga n'wi approach ku loko endla swa music va ya n'wi siya vo Springs a hi swona No, leswo swi endleki loko a vuya ava la ku kendla yena sorry ya ne ai mara ya a kome ku pfuneka Lavender shem Yeah, so I feel like if kuna van'wana ne va swi kotaku va nga social worker psychologist Yes. munhu u fana na Lavender va nga ya va kota ku vulavula because Lavender is very smart yeah Very smart. very very smart smart So- and I realized ku Lavender u na yena na security u na tona ti khoso and ta loko ti to cash luka wa swi leswi a nga swi luka sweswo tu luki ka life hi n'wi langutini leswi a nga swi luka sweswi yeah okay n'wina mi nga kota ku pfuna Lavender mi nga tihlanganisa mi gaza na swi tiva ku gaza hi ku pfunana hi rhanga mahlweni Yeah. so a hi n'wi pfuneni n'wi fikeleleni mi n'wi pfuna hi laha mi nga ta n'wi pfuna hi kona swa ti-counselling and all ivi a dlina a vuya ka right ka state xa right because a nga ha ri right n'wana wa vanhu yeah cause and please vanhu va hi ku n'wi pfuna not ku la ku nga haka timba Yes. because I remember tshama ku chavi u tini na xibriefcase a swibutswani la a ku la ku ni pfuna na tixoti ta le beach kasi va ku ni haka timba yo mavoni so na lava nga ta n'wi pfuna a kana a wu twa nga ku tola ta n'wi pfuna mara na swi ta ku rhandza Jojo hayi. ku haka timba Timba Jojo a nga yi. nga yi jojo a nga yi ni nge yi mara ni la ku vula swin'wana ne yeah okay I feel like vanhu va fana va Lavender ne ku na vanhu van'wana ka Gaza va chelaka petrol loko a ri life hi ndlela liya some comments ne to ti onhaku yes ku ri n'wi bi Lavender yes hi kombi deal to Lavender cukumeta bribe pack Lavender I feel like na vanhu ne before hi nghena ngopfu ka swa social work a sunguleni ka hina hi nga ta swi endla mahala sweswi nkarhi lowu nga heti ku biwa oh va ku cukumeta bribe pack Lavender a a va vula so cukumeta. a va vula so na last time a cukumeta na last time ni loko a huma ka life hi mina ni nga fona ni ku Lavender huma ka life hi ta vulavula ri langa u va calm yeah because a ni swi vukulu u vulavisela u ta nyanya ku caca Caca. and then a ni kudi ngopfu hi swo comforta vavasati va van'wana kota wa mi ntsena mani loya a rhanga va calm then ta kota ku endla ni hi vulavula yes ivi vhela a va calm a va right a va xapu after 30 minutes din'wana di n'wi fona di ku ya u endli kahle ku yini a tlha a tlhelela tlhelela so ku na vanhu van'wana va endla nga ri va ku rhandza ku ri hava ku rhandza va lava ta ku onhela yeah so guys as a gaza fa swi tika a sweswi swa tinyimpi a hi swi tshikeni a hi swi tshikeni mani Matsonga hi vanhu va peace ko va kwalaya na kwalaya nyana peace yi pfumalekaku mara hina hi vanhu va peace mara ka Matsonga ku rhula i vito ra munhu shem mazingheleli hey Zinxini. va vuoxi avinyi Yeah. va oshi vinyi va va ti vutomi va ti va masters vutomi. vinyi va vuhakatimba va nga na va na doctorate PhD vinyi va vuvhekula ya xivhekula swivekulu swa ndhuma xivekelo xa ndhuma ku na video leyi nga le ku trendeni ka TikTok okay xiku loko xo n'wi gi eh nkata loyara nonsense
yo papa nyeleti na xinyeletana yes papa triple T Wa swi loko swo- vala loko va kuma swiminetsana leswi a nga ta va kuma hi swona and u va lava ambale tiguchi ku ri loko ambale tiguchi u ri va n'wi tsakisa hi leswiya swo va pfuxa hinkwaswo switwisi hinkwaswo swa le switwi hinkwaswo swa le mirini loko va mbale swin'wana na swin'wana it's fine loko va mbale guchi a va languta laha time 17 u vhela ku ya nga xi endla yini hi nyama phela mangezi va zingile ku trend leswi ku siya switshamo Yeah. ti-pictures tin'wana di busy di le ku posteni ka di ri patwini ne na yin'wana di ri patwini ya di le ku humeseni dyona wa ti vona ku ri loko xikwembu xi vumba fulawuri ya dyona yo vekela hala ndzhaku xi vekele ti-receipt hinkwato ku vi na ti-receipt hinkwato loko ku ri ku ya ku Va laveka tate xivirisi. na xivirisi ivi ri kukumuka kahle ri khomeka kahle mara mahanyelo Eish. ha wona papa the twins mi ti vonela papa nyeleti na xinyeletano u ti vonela what if a va lava ku ti vonela va lava ku ya kona swi nga Hey! swi nga endla loko ku ri kene na n'wina mi swi lava hi mi nyika go ahead video hi kona yes jojo jojo swa fanela ku wa ri n'wanuna emaphoriseni u fika ku ni rape n'wansati wa ta ku byeriwa hi pengela kam ma swi tiva mara why? na wona wa rapiwa Yes. Swo sweswo. but a hi koti ku vulavula just because hi twa nga ri va ta hi hleka mara Swona swa repiwa he Jojo tshama a hosta a swi vula last year hostundzuka Jojo Manria loko ni ri wala a ve ri na la social lawa a jukuleni loko ni ri kwini wa swi vula ku hilini wa ri oyilini loko to ku pfinyina mina swi tsundzuka na mina ni hleketa kahle a yi tele life ya kona pfinyiwini i mhani wa le jukuleni un'wansati loyi u fikaka ku pfinya wena u nga wena u nga ri ka swona and a wu vaviwa hi ku u ri u tlhela a pfuka a famba ku siya u ri one laha mbuki kona u ku rhipini loko heta a secha swikhwama loko u pfuka nampundzu a nga ha ri ko hi ho fambini ho sali laha jukuleni so rin'wana mhani u ni yi ta na ku byela xitori nakambe ni dlaya bliss boy magegeshi and shama compo xa ya yi sukile hi plan yes sir. hi loko magegeshi I wonder what is falling timhaka leti nga kona a ku na munhu a nga saki yo yi sukile plan i hoyi ya magegeshi na vo xa makwembe mi ri xa makwembe u basilokini i siwana i twa ndlala ivi loko xa makwembe a vuyela magegeshi a ku n'wani pengele wena squeezer wa le Nigeria timhaka leti nga kona ti nga plan se loko a ku u nga ni pengeli wena sikhizo le Nigeria u vula yini u vula ku u vula yini u vula ku magegeshi hi yena squeezer wa le Nigeria u na vukati Nigeria magegeshi sweswi loko ni ku hi wena squeezer wa ka Jojo swi ri wena u na vukati ka Jojo a nala bya ka Georgia hi rebuke se loko a ku byaka bya le Nigeria u vula ku magegeshi u namulela switshamo hi Nigeria swi ri kumbe u vula swona a mi na nambara xa makhombo ni la ku basisiwa ya hi fanele hi kuma xa makwembe hi n'wi fonela hambi a nga yi basisa makhombo ne a ni ngo va ri iskhiza wa le Nigeria yes swi komba ku i n'wansati wa le Nigeria ene a swi ta ku yena i n'wanuna swi komba ku swikoho swo karhi loko a fika Nigeria gender ya cinca makhombo a swi bohi ku cinca gender ma swi tiva ku va kona vavanuna lava va biwaka va namileriwa se hi tindlela tin'wani wa ri namileli vula ku mara allegedly a yi ko post all right then okay se bliss boy na J John then bliss boy lexi nga le ku humeleleni magegeshi loko timindheleni ka bliss boy ka tiposto ta lowu Yes. ku ya bliss boy xa Shakara yes then ivi n'wana fika khomenta ku ri va attack J John so na ti vutisa ku why bliss boy a va ri ka nyimpi leyi hi ku bliss boy na J na J John va ku bana xipopani xin'we va bana swinini mara wa swi tiva ku tinyimpi to tala ngopfungopfu ka ti-artist na yini va lwisiwa hi hina ti-fans ti-comments to fana teto
ti nga susa yin'wana nyimpi u kuma ku hinkwavo va nga ri ka swona swilo swo karhi mara hi mhaka ti-comments leti hina hi ti-commentaka laha se swi tleba nyimpi yo ka yi nga ri kona nkarhi wo tala ni vona swona mara I don't think so loko mina swi fana na mina na mgobhozi lama Yeah. tshama kha hi yevulelana yeah va khomenta swilo swo hambanahambana but at the end of the day mina na mgobhozi we know ku we are playing yeah ende ku na matlangelo man'wana ma ku if a kwa ku ri munhu un'wana loko go post u endla whatever Yeah. what like until na helo Yes. because you know ku yeah Yeah, so yeah. kuna va hambi munhu ofika a comment ku ya lo mgobhozi ni borha ngo swikwini I want to entertain that yeah so once aza a swi nghenisa munhu a swi swi entertain it means ku na yena a wu lava opportunity Ya ku Ala yes, mangenelo yes, ka yes, swi- yes. ono serious not loko ono fika ku munhu a fika ku ya wena phela akanluya u navela munhu wa wena mina ka ni xitoko a ka ni munhu wa njhani akanluya ndleni? loko u navela munhu wa mina oh swi ri loko no attack akani swi va ku already swi ri mihleketo liyi a ni ri na yona khale na mina Yeah. a no yimela Opportunity. green light ya ku Ya ku Ya go. ya. ya ku attack yeah Like wena u le ku lweni na ka tinyimpi ta wena na Akane through your yes. comments ta munhu un'wana. Ta The post ya munhu un'wana. Yes. so I feel like Bliss Boy a fanele a tirhisa vutlhari because at the end of the day yena na Jay John va ta tirhisana as the artist yeah at the end of the day the way ambelesaka xiswona we all know ku ri i line liya yi nga ta na Jay na John Jay John Yes. yeah Line ya Jay John. Okay, timene mhaka leyiwani yi sungunyana khale ko ku sweswiwani yo wela mavokweni ma wrong lexi humelelaku na i timhaka ta ku a ku ri na swivulavula ka gazi swa ku ka vanhu hinkwavo lava nga suka le ka hip hop kumbe rap kumbe R&B va ta xigazini va yimbelela hi xixin'we yeah ngoma yin'wana na yin'wana i n'wansati like saida compliment n'wansati like ngoma yin'wana na yin'wana then va ku Jay John is the only one a nga suka le a nga na inki yo tala in terms of writing ku xi tale dzunganenge ni vona ku biha biha. those songs ya Selmina Salmina yabona Yeah. and then va ku leti n'wana tinsimu ku vulavula hi vavasati ntsena ku vulavula hi swipopani ntsena na Ndzala na byala yes mavona even then loko ku va na life even then ku ndunduzela Bliss Boy ku ri okay he's good he's the future and everything mavo even then nyipisi ku loko un'wana a vula ku mina a ni koko ku hi mabaji hambileswi ni mbalaka lumba u ni yisa hala na hala na hala u ni u ku okay ta nyika 2 randi u ni veka la u ni endla nga ku n'wana wa wena mina I'm in this for business yeah yeah imalo i xa makhombo I xa makhombo. na ku mina ni munhu lawa loko ku lexiwani lava xona a ni la ku tirhisiwa hi munhu cause na mina I'm doing this for Yeah. myself mavo even then vese la ku chopana loko loyi a ku leyi post ku ta live ku ta post ku ta live ivi xa va khomedela ku mina a ni lwi na Bliss Boy so mara ni hlamula munhu luya a ngo kanjhani swa mi ha swi biso kwini even pulled numbers ku ri okay na tshemte nharhu ti nga over 1 million streams ka YouTube mavo yeah ene mina mi nge ni voni ri le Pitori le mavo so vanhu vo tala va kombisa leswaku xa makhombo i nga ku u ti pfalela ti-channel to tala u pitela ta gig even then ndzi a na mhaka na swona so difference i ku Bliss Boy na Jay John they are quiet mara xa makhombo ya reply ka mhaka leyi okay quiet swa twala yeah mara okusalayo I feel like hi ngo hleketa i nga ri va miyelini A hi Mara va swi nga tivi leswi miyela. Va nga yeah. mielanga. maybe va Kuna- miyeli ka public exactly Good. va miyeli ka public but behind doors yeah we don't know va busy Kupis. yeah mi ri xa makhombo vete o njhani a nga hlambi Vete nga hlambu brimini suwani. u briminiwa na tshama mukhukhwini Tshama wun'wana loko mukhukhwini. ku hi ri utawa Va ku na mukhuku wa gaza boxa lowu wa thayela henhla wa wa antswa. atswa ish Wa swi twisisa? ish swa vava Swa vava hi nghena ka yin'wani jaha ra ku loko maphorisa nga mugobhozi a ri ku lweni na Ishmael ah aka Mr Amazing lexi nga humelela lexi mo ni mi hlamuseta xona yeah mugobhozi la a fanekele a va MC swa vava ne a nga ha ri kahle misa leyi mun'wanake a ku ri na mucato lowu va nga n'wi hakela ku ri kumba lowu va tlhaka ku yini hi n'wi xavela suti Yes. around 3,300 va n'wi nyeta ku hi famba xava suti yeah a teka 3,300 rand a endla yini a ya nyiketa Mr Amazing Ishmael murhungu wa tisuti Yeah. ivi a ya kaya mugobhozi se murhungu wa suti swi tikoma nga ri u hambi u ta ku rhungini u ri kanjhani mara I believe ka a mi n'wi nyiki thima swo Yeah. ku ri mi la suti ya njhani a senda
Yeah. Suti liya a swi endla nga ri xichalani It's a more. suti liya ya makhalasa. mayita chalani vakokwana va khale loko va vhaka va ta va khome na mapaper bag Yes. a ku ri xichalani suti liyani a swi endla nga ri yo siya hi kokwani lava va fumile khale munhu a nga rhanga ni hleka hi loyi A swo swi swi nga ku fambeli. a ni Va ku mbalanga landzeli sisi yin'wana ya munhu n'wana nga famba khale. So now- a fana yi mbali siku ra mucato mara yi suki joni hi siku ra mucato suti leya hi ya yi kuma a ku karhi vo ma 12 kam navusiku late vo ma Siku ra 12 mucato. ya Eh, hi vo 12 ya vusiku ku yi huma lane a ku ri ya Va ta va ku nyiketa yona vusiku. background ku ri ya blue Yeah. yi ri na milayini suti ya kongosa ku yimbola hi vanhu It's a more. le ka n'wansati n'wana wa Pattern ya ti- it's a more. nyimbo Mara varhongo lava hi Papa Pimo ne switori leswi nga mu humelela mara a hi wo sungula wo endla leswi na murhungi lowa hina loyi hi tshamaka kha hi tanga mhaka yo scama na yo endli wun'wanyani ka mucato wa magege xa n'wi nyika na madyambu swi Ma- tekiwa ku ri xitofi Xa makhombo. yes Oh, okay. so mhaka leyi nga endleka kwana na ya mahlweni okay mhaka hlabi leyi nga endleka Eh. loko se suti liya yi vuyini yi nga vi yona mgobozi u swi teki hi moya wa bibele a ku hayi mi ngo ni rhungela suti yin'wana kumbe mi ni vuyisela mali ya mina yeah se nga ri va va twanana ku hayi mali ni ta vuyisa mali yi ta vuya january yi nga vuyi mali yi ta vuya february yi nga vuyi ene se ka mgobozi ndlela phela se ya nghena phela ku fa ku hakela tirente laha machonisi va makhadi va tekini n'wina hi baby mama yi call left and right ivi ene mgobozi phela na bebe man'wana ta 5 yeah ti lava ku laveka mali ku le ku Laveka tikeni mali. ivi se mgobozi a za ku no munhu yena ya phofula se ni twa ku vava Plus na contract ya kwa Nchaho ke terminated. vudya bya kona na byo byi helini se vi loko mgobozi a ya ka facebook a fika a tsala post yeah a yi tsala ku wena ishimayeli u endli mhaka ya so u hlevini na va swimanimani vo hlevini na va magegeji na vo beni masengani na vo hulu laha wa hlevini ni ku yingiselini ni ta boxa la mali ya mina yo murscond mina ni ri leswa ka mgobozi tshama kha va hi chingela na hina hakeke he vanhu na n'wadyambu loko ni ku na nghena ni kuma ku hele ka phanele ku na body binet va busy va ku gaza hi leyi gaza ya wena la boti witsela ka va rinata ku hlamuseta ku hayi ni lava mali ya mina ka misela swi ku yinini se ku nghena mali van'wana va ku yo na hina yi khale hi ri ku rileni ka mali munhu loyi u skemiwa hi tele hi lero ko za u va murhungi u ya tshama a Pitori a Sunside u vheta u va u rhukaniwini u kha u tshama tikhothenini u kha u dya tikhothenini mata ni swi twa ku ya ku le ku tikeni ikeda a jale khoteni loko mi khomi vhesa ya kona ya mgobozi kwalaho no kuna n'wanga a nga skemiwa hayi swo mbala mara hi the very same person yeah okay la ku n'wi vula ni nga hlamusela hlapi Yes. vele Jojo this Ishmael guy ne I told you about it uniskemile na mina the time unlucky ya Mozambique for my birthday yeah he still owes me 3k a nga lavi ku ni hakela wena u ta n'wi tivi so ku na yena n'wana ne ni nga hlangana na yena last year u scam dema xitirha na Leon Ndlovu shuttle vanhu lavani va yisa vanhu a tripini to Mozambique Yeah. you pay for the shuttle so this chick u hakele 3k ka Ishmael for trip ya Mozambique ya birthday ivi xi n'wi bloka a nga yangi Mozambique a ya khendla n'wana wa vanhu na swa wa harisiwana and then loko se a vutisa ku mali yako yi kwihi hi mani a xa ha n'wi hlamula so se swi la ku khoma na vo mali swa last year sweswo Swa last year. ya u tshama ni sendela posta ku ni n'wi promotela swa ti-trip Yeah. o ka hi nga kumanangi mhaka ya mahakelelo ivi ni nga ha endli ti-promo na se lexi ni vulaka xona na gengi xaleni loko u ri murhungi u nga hayi Pitori hi ku ta veta u scama vanhu Eish. tshama kwale kule nyana ivi loko mgoboza a ha ri laya since ka bot benet Yeah. ku nghena na van'wanyana va ku lava timhaka ta huli ta ku sendela 3300 leyi luya a ku kota ku yena i vona u ni byela ku u te hulu va endli yini ivi mgobozi va ku hayi hi ta hi tenga leyi a hi problem yeah laha mina ni nga fika ni nghena because munhu loyi loko a vulavula laha a ri na ku threatena ku mi ta khomiwa n'wina vulavula ku hi hulu he so mina ni ku hodo Ah, no kuna- okay chavisetani a ti chavisetana hi mhaka yini hi mhaka ku Papa Pimo va mention hulu eka post ya vona Eh, no yeah, swi laya kwalaho. leswi swi nga vulavula I guess a swi ri swo bedmouth hulu hayi hulu va bedmouth amazing Amazing, yes, yeah so i threat ya yini kwalano hi mhaka ku
i-information leyi vanhu va nga ha vulavuli hi hulu mara hulu i munhu va nga ka Wo public duma. va nga duma Public figure swo boha na loko ka vo hi rheta vulavula hi va yona. wa namuntlha hi va vona hi ta va hi ku ai hulu va rheti va wa Vawa. Yes. Okay. se bo mtshwa njalo kwa mscamming Antituka. Van skemi na la tlhela maphorisa mele ku laveni. mara cha njani yona Lexi nga dlina hi pfumelelana xona i ku u fane a rhunga suit yin'wana within 2 weeks. Cause lexi nga xi vona hi Ishmael. yeah Ishmael is just a broke guy. A nga na mali. Loko se ni ya cheka vanhu lava a nga va scammer. There are more than 5. Lava ngo vele ku laveni ka mali ya vona. And then loko se ni cheka ndzi vona ku ri munhu loyi a nga kususe lembe ri nga hela ri ku laveni ka mali ya November ivi mini ri ku laveni ka mali ya May December u hleketa nga mini nga yi kuma leyi nge se yi kuma na. You understand? So ndzi na ndzi byela ku ri okay mugayi, can you please redo the suits? Ungai rirunga. yes Risu. yeah rirunga So yirirungi even then kuma suit within these 2 weeks because when I tembisi magata ku ri uta humesa 1000 within these 2 weeks ya ku humesa tsongonyana and then na karhi lowu taku hambirini uta tlha humesa balance so leyi mi nga u tivi ku i tiyisi ku fika ku sweswo so ndzi na ti byela ku hayi no mina swa khoma munhu embili a swi koti hi ku sweswi hi ta hanya hi ku wa hi kolota ivi hi zonda munhu i ke hi ti pfalerisa na mukateko so xa easy i ku a rhunga suit ivi a tisa suit then hi va ka peace hi ndlela yeleyo hi la ku hi vona ka gaza sitele loko yi yeah la ku vona mara leyi va mi tiseliwa ka yo leyi n'wa mi laviyo hayi na katsongo a yi hambani kule ya ngopfu nga ri yo yi hambani kule ngopfu ni vula ku na inspo a mi nga sendanga swo taniya yi hambani kule se loko mhaka ya tshamisi leswiya Yeah. loko va mugobhozi va ri na bot benet ha laya ka life gorgeous bongani gorgeous bongani loyi xavisa mzimba u suki ka a ya rhuketela mugobhozi yeah na mfanelo ya ve mani ve type un'wana wo basa loko va tibemuda ve mani ve mani ka table or something yes I mean nga vula mfanelo wo basa loko va tibemuda va sungula ku rhuketela mugobhozi mara ni fike ni swi vona ku a vo pfuna nchumu lava ku na mina va kha va rhuketa mara loko sweswo ta vatsundzuka no u rhukete siku rero ivi vanhu va nga n'wi entertain because va swi ku nhloko ya yena yi damagekile se mara nakona why va n'wina na tshemba vanhu va boti hlama loko white va a ya pfula that platform ji ka mkhani u ri i yini a xi ka xi rhuketela vanhu va nga swi entertainangi nonsense yaleyo a va yi entertainangi mintsengo a heli ndzi ke tintsamini lwa na munhu vo ngo hi yetewo hi vula ku le ka ka manana lowu n'wanyani ka lowu n'wamabindzu a mo xava kumbe mi nga hakeli hayi a vuton'wini bya mina a ndzi tshama nxava so ri ka von'we mi nga tshama mi xava kumbe mi xavaku a vuton'wini bya mina nge heli ku xava vananyana va tele ngopfu a vananyana va tele ngopfu no ya na kombela ni faya kombela laya ni faya kombela leyi ni faya loko u ri na badi va ku dumela laya na va tiva vanhu lavaya yes ko va ku ve nge ni sunguli yeah yar nga banibana swigona na mabikiri va twa ndlala va no so I thought maybe lwana thewu hayi va tivi a rhangi kumbexana a va na malembenyana mo hlayanyana hi kona a nge le ka level ya hina no va ka level ya hina we are not in the same class mfana famba dila na vanhu va wena we're not in the same class a wu le ka level ya hina na hi mahlambelo or na hi ti-qualifications a wu le ka level ya hina na hi leswi u nga swi achieve for now so then few days down the line thewu na bot benet va swi nga ku rhuketelanga nonsense matsola we gaza vana ka vana va mani mi vona ingaku leswi a swi endlaka loko basi luka hi swona hi loko ri ke ti caca bot benet so a yi sukile ya bot benet loko a nga ni toloveli mina na ti-allstar letiya i lomba mali ka mina Yo. i lomba mali ka mina benet xi kha xi humesa na proof na mukandziyiso kwalaya mara lexi ni hlekisaka ne ku vanhu loko va ri vanghana va lombana mali yes na ta ni ta lomba mali ka bodusani Yeah. na vona loko vanene va ta lomba na mina na ta ni ta lomba ka mali ka wena na jojo wa ku lomba namuntlha before ni jeje na n'wi tiva u dume sweswo yeah na na renta n'wi hakeleli renta na grocery leti na va ri ku xave mina tshama ndzeni so I feel mazambala lama se maboli kumbe ma ha ri right lama hi nga ku xavela
a hi se xisa tshama kanxa mazambani a hi se tshama hi bye munhu na vutshamo byi munhu mara ni byeli nga gasa hinkwayo sweswiwani I feel like to dama ti bari blind Yes. va na ti-principles munhu u fanele loko a va na ti-principles ku loko hi pfunana as hi nakona ri- swilo leswi a swi sukusela kwihi I don't know Okay. Mara loko van'wana loko ni va- swi va- fikela ni bot benet a va hostini yo yi vona ni yi vonela xihenhla kwani la ku hlama a va hostini mara a ni swi twisisanga kahle ku swi vula ku sweswi vakokwani cauke va nga tala joni a va fanele va te na yena kwate ku ti fambisisiwa tisiwa Yes, yes. ende ivi bosi lebyi ve ku hi nge ti na tewu hi na tewu basilukini a nga fika hi poyila valungwini a nga hlambi na swibemudani swo boxekela i bosi lebyi a va vula hi mina Tanani. Swi nga ku Okay. swi pfula kwalaya. No, swi na sunduku right va ta ku endlekini Yeah. kokwana cako va tila jos loko va ta la joni i va hlangana na mani na bot benet va ya visa na Stash abudeli Mawile na advocate Stash Na Mawile wa advocate, Belemene advocate. Belemene so loko va ri le vudyeleni leni va fiki vo bot benet a ni swi tivi ku tevu u yo fila i nga ri vo bot benet va vulavule hi yena ku ri kokwana cako va fa va endla yini va nga ti na yena va nga ti na yena hi mhaka ku kokwana cako va ri tevu u advertise van'wana aka ku va borha mati ku ri u le ku endleni ka vudyela ka kokwana cako se va ku yini mi nga n'wi endlisi vudyela hi mhaka ku u advertise swa van'wana ku ri i the very same business leri fanele ri n'wi nyiketa vudyela Yeah. mara o hleketela a va vulavulanga A va vulanga. loko vona va hlamusela so kwalaya hi loko tevu a pfuka na phunda cinca yini vito from tevu rg to masiwa joni mara u ta yena swi n'wi vavanga ku siyiwi joni but Ma wa loko za a cinca cinca vito. vito swi ri swi nghenile hi leswi ku rhuketela mani bot benet se bot benet va vuya ta ndleni va ta nghenela hansi ende bot benet swi tikomeka nga na tifayili tin'wana to hlayanyana ta yena ya cause you know Yeah, mara liya a nga yi humesa yi na thevu yo lomba mali a fomina swi nga ta ni vavanuna vava wa ta va hambi ku nga ri mali na munyu wa kombeka makhelwani se loko moholo va fanele a byela xitarata ku bot benet va tlhela ku yina ni na yena ni wa lomba mali kambe na n'wi nyiketa mali good twisisanyana so meaning ku na n'wana va ku- beka ku va ku humesiwa mali a swi ku veki hansi ku no a swi easy I mean loko mi ri close ku na swilo leswa swo ni byela Reina swi ta ku sweswi ndzi ri swi ta helela ka Reina ya swilo leswi mina Reina swi endlaka wa swi tiva ku swi ta helela ka yena a swi nge tiwi munhu un'wana vutomi bya masiku lama leswi nga Vutomi bya masiku lama byona, ingaku- leswi u swi xerhaku loko mi ya holova swa tirhisiwa against you You. lowa n'wa gomo luya Gomo? a se ku rivala Hi a ta ku ta ka vuyeli. wena gomo video ya now swi tikomba u nga ri mara mhaka leyi ya thevu na benet yi endlini yi lunghisiwini and tuku na n'wina mi ri kona hi n'wina mi nga hi ahlula ya mina ni mara nghene ka bot benet mina loko a ni voni wena mi nga tshikangi thevu a caciwa nyana a ni swi tihi why ne mara ni twa nga ri a hi fanekele va kha hi kule na hina a swilo hinkwaswo swi tshama ku entertaina ti-beef na ku entertaina ku at the end of the day ne hi ta rhuketelana ivi ke hi sala ku u wini i yini gaine yini Yeah. u gain- loko rhukete munhu u gaina That's yini why at least va thevi va gaina ti-100 va senda va xaviwa ku va rhuketela vanhu va gaina ti-100 we i gaina yini jin'wana na jin'wana dini rhuketelaka a na ta ku respond on those nonsense because swi ni wastela nkarhi Kahlekani. it's better to push the content then leswin'wana hi ta swi vona ku ya mahlweni kwalano loko sweswi munhu a ku rhuketela vo sungula bindzu a ta sungula ku xava loko rhuketela hope i mhaka yo hetelela sati na malume mi ri ku endla ka yini a Phalavurwa ku na malume va nga hutha sati wa Mzaya yeah va n'wi hutisa leswi malume sati u yika malume u lavele kata Yesu ku ri a ya tirhanyana a va neni ka malume hi timhaka ta ku ri financial ma swi vona ku ri matsandzeka so you need backup Yeah. right Yeah. so misa loyi u byelisa to yena ku famba u ya tirha ka malume ka kwenika a Phalavurwa and then xisa lexi byela sati wa xoko I know vaya ya tirha ka malume even then malume loko se se kha koropa la yi va yi jongile yi ka vo swi tshama yi ke vo switshama ivi yi hleketa ku la ku tshwamulela loko yi tshwamulela malume yi ku preg yi ku yi tshama yi nwi titiya a ve ri malume yi tirhisa swona swa ku pregisa vana lavatsongo loko hi swi twa yi pregisa vana lavatsongo malume yi pregisini malume malume u ya lumana hayi malume u ya lumana loyi we le Phalavurwa malume u ya lumana ivi hi loko xisa xi swi find out yeah xi swi find out hi ndlela leyiwani cheri ya malume
yi ki phone ya malume mako a va ri ku lweni Yeah. ivi ya find out ku malume va rhandzana na sesi luya wasati wa xisa Se a va sungula ku a va nga ha ka timbane se a va ri va a ku ri rhandzana. sati na nuna i va haka timbana ivi then xisa va khe va sondzela no tinubyi Malume va tlana tukulu. malume va tlela tukulu sesi luya ka sendzelana na malume ndzinya ivi na xisa lexiya xi ku na mina fana u ni sendela picture leti a sendelaku malume ta ndzinya hi leti a sendelaku na nuna wa yena loko mi la ta vona ku swa vava Oh shame. hi loko sesi luya wa chiri ya malume a sendela xisa ni n'winyi wa sati ivi n'winyi wa sati a endla meeting na va family se malume ri khale va ri kona la jeni ve le ku n'wi threateneni ve ri loko wo twa swin'wana swo biha hi wena ku ta va ku ri mina so malume lava ya ve le ku threateneni ka mzaya wa vona and misa loyi a nga ha ri na vatswari xo biha xa kona la malume a ku fangi ku ri yona yi hundzukaku mutswari yi n'wi hlayisa mara hi yona se yi haka timbaku sa to yena then xisa lexiya a xi vona hi n'wana ku n'wana loyi wa yin'wana wa fana na malume na wa yin'wana wa fana ivi xivutisi no bebula n'wana wo fana George xisa lexiya xi vutisa ku wa yin'wana loyi a fana na malume a ku a ni mi va nga ti yin'we a ni mi va nga ti yin'we u boheka ku fana na yena ma vona kasi malume yi haka timbe mzaya hi loko xiyisa lexiya xi tshama timbisa xi rhurha lava tshamaka kona xi ya tshama ndhawini ya xona xi ri one ende sesi luya u na nkani hinkwayo u ri wo ni tshika na u nge ni mina wena hi nge tshikana hi nge heli ku tshikana ve ri sesi lava hi lava va sorry to say this hi lava swibubu swa tindleve ve ri ha ku nandziha emihlolo ve ri a va tshikeki embushu loko ri ku hi tshame hi embushu ve ri hi khombini loko khombini a bushu va ku dyondzisa kahle ku n'wanuna u n'wi endla njhani ku a nga baleki Re imbona jisivuni bushi yo hlatisa number 1. loko wo za u va na tindleve a bushu u rhandza na munhu wa inani ya tindleve a bushu a ku make a ku humeki Make. se xana Se loko wo mazingelele endleka. leswi mazingelela ngona hina ka hina ku humeke u na tindleve swi nga endleka xana Nkarhi tindleve ta Tirekere, tirekere ko tirekere tiya swi tshamise sweswo Hi vakulukumba a nga ta ripotiwa ka BCCSA hi sweswiwani. a suka se machavane No bula. alright guys a ku ri nene yo hetelela le hi ke nga ri va loko ya vhotela suku yes suku le ka big brother Sukumanda for 2 million. a ya fiki 2 million Bafla flinka betting game ta le boila. so a ri mngari wako ma vhotela suku ma vunda Loko a and futhi vuya a hi nyika 500. loko a vuya cause Aye. loko a vuya phesuku ta ri quiz wa hina la yes a mi wa mina u chaya lesi La ka huma ka Dick brother. se ho ka hi nga tivi ku a nga huma jele suku ku tle ku ya nuna jeleke And then loko ni ya hala a ni ya lava na swin'wana hlangana na van'wana va kha va ku va lava na misa un'wana wa Yeah. khat wa xilayinani. Like Loko ni ya hala hlangana na van'wana va kha va ku va lava na boti un'wana wa khat wa xilayinani. Eish. na va kahle Komba gaza xilayinani. hi lexi vanhu lavela ku xoma maphorisa mtse mi nga rivali ti 10 ta May ta ri na birthday kwala preview ya Katayeso Katayeso. ta hi ri kwala U ta ri kwala n'wamhani loya. ta va hi ri Na maphorisa kuloni. a ku ta kungutika A kha ri ku hanyisa van'wana. Very okay goodbye hi kulula Hi le ka timbelembele ta ka Gaza. Danko